ko bunakoretwo asuri na KISII FM. Imanye Alright, barabara kabisa jide kemeronge tato juu ya alama chia butukirensa ya moya bono mambe chinsa chia Afrika ya mocha ene nkaimo gusikisi ya fama mwancho montelegero tuibangiriko kumanya yere chinguru monasa magazeti yeli tukulia lero nabura botambe kinege kosi cy'umurubuli mu mincholimi lero itariki ni 19 mutinyo gatano gatatu mwaka w'ikiri 2022 litukulia Ijumaa etengo Friday. Kurwa semesa endemo ino liga namba 003 niko nkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier bari asubuhi nyasai tunomu ya by the way otuanchire naende tuikire litukulia lero. Yes Ndeto ya manyomo tegerera igoro ya magazeti ya tumanyanga naralia ile chinguru monaroro kero togenderete kunya kuganya tuigunga inkie kigambero kigo chigo kwane kigire binata yali byachakire kubekwa ase bigambero ao kubwatekana na machiwa yararigwa yobochori bwo mwakoyo tutaragenda butambe tokoteba ngomonene no muya chinga kichonsi ichinga kichonsi omonene no muya naendege ntare taligo chenchia taligo nchoreria tabuke ni mwanya bantu tabwati gwanchereria anda bwati bombo chibundere ara chikoteba ngana bwate bombo chu aina malika koteba ngata chai dionde kero muntu igali ni meaning yene na senya sai na kige kogera kurukwerie teri morioka igakuru kwa Nyasaye. All right. Kwa kuona mwacho motoro mbota gazeti ya Taifa Leo unabotamene tariki 19 na ichire ro Ijumaa mutinyo 8 2022 noro mwaka nchenkoro kwa du omoya kerogo unabotamba sako kwa ndinga gazeti ya The Daily Nation mwacho motoro tariki 19 umutinyo gatano na gatatu umwaka 2022 ritukulia Ijumaa Friday. Headline: Raila versus Ruto, the case files. Raila versus Ruto, the case files. Mukano yoni kumulekera sepeji akabiri kweke peji ya gatata senga seti ya The Daily Nation. Aseba gotema kurigere ringa ekine ke petition yeye kageire guchikobekwa seke gambiro kwa merelio gochorwa gosokorariwa kwa bomubuyi kwa William Ruto. Inga yeki neke kera chikobeko bolito buaye. Number 1 ebagotebanga korengana buno kineke kiabetege kuna chose petition yeri ya 2017 ase ekigambiro giatebetenga elections tali about numbers chioka, it's even about the process. Yoko generate chinambechi e process bakotebanga njaro lekanete kobandunga se obacholi bwabete bokorokana this week. Yani amachibo yabeteka kubatu kwa this week abwasebe bakotebanga none njira chinamba chiabete ko chiabete generated iki chiachite kutangaza deputy president William Ruto yukonyole bono ole president elect nganya alenga senchira njire gwendete ino mugano ora sepechi akabere ko kepechi gatata senga seti yeganda boy ko bamulekerete ngamba jaji kiyaba kusimana chibi na barabya bayiga barachikara sase bench ye yo gotega repetition ye igona ko bono maisomoro renga bono obo mubazi miora umoja wa Kenya coalition party mbachi kubeka bone kine gyo kwamiria amachiwa yarariwana wafula Chebukati munyakero weke mbi IBC. It's not official yet until barore kandregali babekire petition ya be registered. Kero kebekire kwamiria ogotenenirwa kwa wakichikura osoko kwa kuchikura me county ya Mombasa na Kakamega. Me county ya Kakamega. Tiyatokanyanga kero kende amachiwa yanaraliaya nkaitenga batabege tikine kirero bachikubeka litukuli Jumatatu. Jumatatu na nere deadline. Mbogate Jumatatu actually. Gambiro naboge agwadi kubeke kina naboge ko banonye Sunday ne weekend. Batiri tukole Jumatatu na lili tukole mwalanya mbako beka kuikara tukole Jumatatu saa 5 na dakika 59 hapo. 9 za usiku. Igomanya kina nkeyo president yego chaka kobangu akigo chiwapishwa. Inyuranga bana chibina abayiga bakora una Chief Justice Martha Koome omokonyi oye Justice Philomena Mwilu ntubwate muntu na Mohamed Ibrahim ntubwate Njoki Ndungu ntubwate Dr. Smokin Wanjala ntubwate Isaac Lenaola na William Ouko. Kumbe wamekula chumfi sana mbona ondoche Isaac Lenaola nero romo kake asibonsi. Yeah, Lenaola is the youngest. Yes, but whatever the most learned na inda sabata. Yoja tusubiri. Ebago chirande bakachikura. Yes. Bane batebe ngende ngibwa timwerekeo kuisha story. Kuisha maneno. Bago tagende ke unengiwe. Noto chiao. Tiyo tokanye na umaite abana chibi nankoranga Nyasaye ko barare sana sometimes.
ikiegera no nyambara bwa bakwo kona chabobe lakini wewe wako tena kolengana na lichi lichi konkiri gote actually. And you know what is interesting kotini, it's how much you convince someone achivina based on lichi kona evidence. Interpretation yeli chiko na ego chiaro lekana mononga ngakioli manyetangana na obosaidi obwate ebi pengere mbije birakwano genda atiko ai acha tusubiri tuone. Asaid gazeti ya Taifa Leo, Gachagua agatanga Uhuru Kenyatta, the current president of the Republic of Kenya, tara kwana na president elect William Ruto kurwa chorwa bara kwana gene yonse. Is that an issue? Yani nonya pake kero chi president kuruchise chinde ba muganiria maya umu president yo mochore umurai wenze ya Kenya Uhuru Kenyatta no nuko kwana bara kwana. Yani a point ya the koleta avune lina ki ngiyeko gere president yeze ya Kenya etara mupongeza umurai yo chori. As the point Gachagua has here. Oyote ko manyoro moti ura so bimerora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Utararu abo uganonora sepechi ataona kabere gaiga. Yes. Ekero murai wense ya Kenya uikaranse teboni gukuru ku Uhuru Kenyatta betoko kolege ikaro na Foreign Affairs Cabinet Secretaries. Igate betenga na chi kwene kianga nkwanda over power. Asenchira yobo toere. Na gretinse ya America by the way watanga monyogi otoyo guchikorrekana so as a transition. But no anyana bota yero ukwane the one on one as a media bali baso kete kurumena bate betenga ora iweze gate. Lakini gate yona bate beti mbako ngaineri. Of course. Lakini rende I'm saying kete yero ukwane. Lakini ne tabanere. So it is on record ketara kwanera say. No tara onye tara kwana onye tara pongeza Ruto. In fact Rogana in public the last time Rogana in public ndi alikuwa akekura. Lakini rende what I believe is tigatoganye procedures yoma the chance speech ko bwatikwa then tonyolenga president elect monyogiro toyoro it means Uhuru Kenyatta wini president ya Kenya bono na liago chikobwato kama mulaka. Lakini na kiwe chikorolekana ekero akomwerelio moro bubugambi omoyo yateba ngatayisaini ero aba Kenya na bawo kwana president himself can say na bwate no na atakayuna kiyo respond ero aba Kenya you know na bwate chingo yes they have the powers that ko one na bagote ya constitution ya Kenya anyway so asepechi ya kabiri boy ya gazeti ya Taifa Leo ni bwata roboti gaiga buna abarandi abeji kanisa na babwata ni ao bona barolekanira sebirunde birene ko mubwatania umurai wense ya Kenya Moscow Uhuru Kenyatta mokonyo ya William Ruto na bwo umurai bo mubwazimio la umoja Raila Odinga roboti uro somega iga no ale le sapiti ga iga ndoche ya gatia barai bande avange roboti no rokwanire ga sepichi ya gatoto roboti ndole ga iga buna bono obo mubwazimio la umoja wa Kenya babangire ekine kelito kibogoli tiobo oboro liboisaine by the way usakuri page isiko gaiga mbaru eto mubwekano ebicha ya magegake Kalonzo Musyoka imogeti jifaili jinyinge Raila Odinga imogeti jinyinge Moses Wetangula asio miriti kurumagega I think Moses Wetangula kwinyolege ndekaraze kezana bono igomba rucha sike gambero eliogo chia kwamereria amachiwa yara liwaneke mbi ya IBC wetero munyakero wa Fula Chebukati epiche gatano ne muleketo muganonga na batebanga the judiciary is ready for election petitions wote libubi gambero mbali tayara se kwamereri konde wonse ko bacholi wekero ko kende gionsi bense ya Kenya aboigo mwancho motegereri omo governor bwe county ya Mandera uibo igona endo urumurai bwe kiama gikurukunga United Democratic Movement UDM right igabe to mutangani gosoka kurua sabo mubwazimio la umoja na gosoa asabo mubuli wa Kenya kwanza bwo kumubwate sia William Ruto president elect no balege gasemo gano muri kidase gatano nalimo buna babete bagukaribishwa na William Ruto na bange sana abaraya bange buna babunge bali abara batendete wetera independent bachira nsemeli ya Kenya kwanza muino bono oboteneli bwe bunge na nense ya Kenya yes the Republic of Kenya Parliament the National Assembly watanga asirega igase bali bonse bakire chikura chibo jumbe yes ndi babwente ko basoni kolengana ne ngaseti yeiga muku kolengana ne chikura chiaba chikwa kutiriki kianda
Litangazo babikirege gabagotebanga number 1 bagocha kumira na kwanza for orientation barara oriented barataliwe bunge yes koro kiungana kiere gochia Parliamentary Service Commission ya Kovera yes ine Clark ki National Assembly ya Wikarasa amonya gukira egesieringo chia mugoetera standing orders na bageni watu barwa bagenda tatana vale Chavet Nyakundi kuna kitu chache note vale ko Parliament Music Festival akina Anthony Kibagendi Nyaribari chache South Kitutu chache South akina Zairi Chanda Nyaribari chache akina Daniel Manduko and by the way Nyaribari masaba na Nyaribari chache bota bunga baia Kitutu chache North na Kitutu chache South bota bunga baia lakini bono KISII county ngora chikoba muntu muna Silvano Sosoro uri county ya KISII yes kana na bara wato koboko Zairi Chanda babo Alpha Miruka Alpha Miruka kama chikoba Zairi Chanda ngai professor Ugutu agenda bwana Zadok Ugutu aliangushwa Innocent Obiri I think na bago konya abantu bakenchire ndiga tokare jamira rugoro nyamoko bweka kegora abakwa mwakire atebenga babo simuka kabako ngonte biziri bingao anyway litangazo libekira ndudu ziri gotebanga so ibarachi gutware gikaro kiabo kitariki 25 itkuli aramisi yes wikari tukuli ijuma itariki 25 nemo inyoranga the first sitting igira chikoba mangana yo okobo oriented second sitting yebe bagotebanga during the first sitting of the house the clerk of the National Assembly shall administer oath batia ni gubono alafu bamanya ko elect speaker ye National Assembly na deputy speaker ekeroba elected speaker clerk of the National Assembly gasi ya erabo speaker take over bono ejake gasi monyogiro no kara gwaso kuma alafu session chinde chiko chikubwati bono after speaker ya bere sworn in bamanya ko gendera no orientation chinde bangaye kuru CV chiabo basubmit ebintu binde ekiara bagote baganga batarachi gukora kinde gionsi gente ketangani ko genda roro na kira kyo original ID card kebande Kenya Revenue Authority personal identification pin original certificate of elected member of the National Assembly as issued by IEBC alafu nechi copy chinde njire gabuje to rusi photocopy wena original iwato muri wa IEBC ora ili by the way ko bolele kio ko ba declare no ili happeninga kwenda kotini bono ngoja ne affidavit ekero ku approve before the court of law ngakwa vet elected I saw a very simple question. Amasakaratua kwa kuna 5 nilimo 6 ballot papers. Wajole kwagire president yoka. Ayandenge yawichi. This one galeto manyogiro sana se petition yeta. No I don't expect such a question because allegations sinjira wrong abantu mbale jani presidential candidate what chikora chinga kwetani onde bwezi oli kubuli kura sege tueke so which means ngo muntu yaro jeta sege tuo agagire president yoka takini agaro sege tuo kwa masakaronsi mesongo tote on sita era to kana tutake tiko nyaveka ze ballot boxes ngayiyo wechina lakini ngoraba obisoli wa IBC ngoko konya bale kubeka na ende jena na kora monto osoka na isakaragura se to kosoka nalio so ngaye masakara igoli kubekwa se boxes abarubuna chikora istalegete I think anyway tungoje tuone bana ase epiche gato gazeti ya Taifa Leo asaba MCA emerongene na batano kwa se county ya KISII aba MCA abakoroboka ba managed go diventi birogo byabona gotoboa 8 boka out of 45 37 went home 8 na wera net yes ndo KISII bamajenda kiegasi ko including Amosonderi anaira net yes mungwana Timoto Gugu kurumagenje we had Dennis Ombachi kurumarani aliye Diu Kinyarano kuro Kitutu Central timayitinga kibatabe gete nyali bali masaba mala kimatara because by election ya kora tura igo tabale iritamu iliyo kora yons full igo maybe abantu mbale batakagere go sembaruzi gwo buna bono mo MCA we ward ya Nyakoe Hamisi somebody yes John Hamisi yes omo MCA nyatieko
Yes, Vincent Ochoki rameta abantu sana ndoge kia gusakirete kiboko allegedly giatarite by the way goro no narenge yes umu MC ocho runyatie ko Amos Mukaya igoro nabwate misa yokeneria abamenye bekinze mu kiringa mbuya munaso kumwakira kikura no narenge because ntu wasomete ner by the way high school yes naro chabantu banyatie ko bagogete sana banga finally the end of naye kwa muruto tete kumwasomete nere lakini naje tonje buna muralie naje to buno musani ona lakini natebera naye kwa muruto tete kigera mwasomete nere namwegere liuga tinte betiga kwa to buno muralie kwa mbwata kora rege clear kwa mbwata wikera I didn't say kwa chito igo nebu hata irando bari yes anyway asepe ya kanega zeti ya Taifa Leo ase korochisemo chiria chia Taita Taveta mbaro babu etu ase birogo byo MCA bono nigo bebekire raini gochie korwanire birogo gosekero kibo speaker ase county assembly at the same time ekyombe ya IBC bono buna kiabekirwa mu mocho gosekine kirwa ase kigambiro elio kubetererie ekyombe ya IBC kone kingobo chori bwa korora ase county ya Mombasa nili ya Kakamega neji bunge chinde nechie chigwodi chinde na oruna ro watiro kwanera igasepe chia kane gazeti ya Taifa Leo asoro batiri mulekere kurwa sepeje kumiko ika sepeje kumiremo nkeli kubwatekana ngano botutukano bogenderete kumubwaterania Moses Masika Wetangula murayi wekyamagia Ford Kenya na endo moseneta we county ya Bungoma omochore yes ejen kubwatekana because agreement yali bakoleta mone ekaraba gocha somo mu Kenya kwanza Ford Kenya yatebeti kunga naye go speaker yes we senate wono Wetangula kobe speaker ye senate egentege tagani goikara resign bono koruko bo omo senator by election yekorwe ayabona asaba gotebanga egentege kera chikoreto monyogiro sana guchia sara watu botutukana should he resign abe speaker go santige igo muntu kero kurige lyo moshara bo omo speaker we National Assembly ne Senate kegara gore ngaine iko kuma hano moshara ligo timaiti omo cabinet secretary ne bakoma chikolenga no mo governor lakini kirogo kibo speaker bwe bunge National Assembly nkenga kenene yake lakini balengane ti musara lakini uyo nabwate privilege nyinga ke because is you remember chairman ya Parliamentary Service Commission yes nabwate chinguru cyo kulika abantu nabwate chinguru cyo some allowances na control lakini National Assembly ne yani ngone budget ya boys ni nalire sana ase binte binge ko bwa Senate Senate yani ko machikabune ya ko ba consulted ya sebinto gete egento kene de mbana maete CDF ya rusiwa nera ba kwira ni mapema na batanyira ni eriete CDF weikeche kabache ne fund gete na idia kwekere gente ke chagweti kwanto ikarase ta ndo tinyulia bate eyo kubake kanango yo korache ko ene kikunganje no wazimio nje no yo wapi Kenya kwanza and everything ebako chago jamo baeti gente ekyo inde banyo chibesa bala ekyo ko bagweke kotangana kobana tigambo mubani ukabere ngogozira ekyo gekebebo keto geti unanimous inaboke gateto kuganyere bosi tukiganyere bosi mugani no raze peje 12 peje 13 nemulekereto mugarunga na kirigati Gachagua abere gukina kuruka ekera arengo mudio bakabona go chikobe deputy president abasi gobe president kwa bani design sonko ekina kwa nyabekire ko tini egase peje 13 kyo kwameli kurusi kwa ya bizi no mugaba nande giatugutetwe kurwa kotini kiona songo na asipe chega tana gazeti ya Taifa Leo by the way a very sad story. What happened okumanwa ko umwabisori wekambe ya IBC olio itetwe ekinsemo kiri kya Embakasi East Daniel Mbolu Musyoka ekera banyagitari ya Loitoktok bakore to kumano batebete ngambanyo ole tigindu kia mwidite basinye tukumanya akira byo babu guno kwa weso kinga kero kende kanyando bamamo chiri ngane na bugate kaina so gokwo kumwo bisoyo igabole tinga inche konye na irire chikura mwo bisoyo ne roro chikundalia uno mubui mkinda atware biasa mkinda atware andaga bono limbwete na inje mbwete ngobwente ko bekerwa mamocha. Anyway, wache uchunguzi ifanye. Uchunguzi ifanye nabana chakotabanga kerokene ntoko manyo ko bekero mamoche kiagera. Ntokene nare ko boli naro joro boti uruko rwase pathologist ya collect operation yiyo. Ngai Johansen odure achiete because they to make government pathologist. Ono ga abato me the Dorothy Njeru. Bonse na basomo.
no wena bakurora wadio ikerana Okay. Katika tienga seti jige pull out ya DN2 nebwata mangana ki abantu mbareke bamurigere lirube by the way mugaba na elect we county ya Mombasa ya sorry ye county ya Nairobi Johnson Sakaja bakomotebinga congratulate ndaidorore na ba kinapongeza sana wale majamaa wawili Paul Kapigade na Johnson Sakaja a sign of maturity. Ile ni siasa safi bana, siasa safi sana. Paul Kapigade direct alipata kazi yake Equity alirudi bado job naende bakabumira na Igor bwana bakanywe chai wakaseka kawaida after elections hizi vitu ni za wananchi bwana, ni wananchi inuka nako rwana sa bwana lakini it confirms amangana Mandago I will miss him Jackson Mandago no moseni kare by the way we county ya Western Banga congratulations Sakaja now find a lasting solution to West menace in the city nyora lijibu lyo gukole ubikorwa se mu Nairobi nafikiri pull out yebo iko katika tienga seti yeje kama muliketa mangana yechi fashion nakia abantu bako ngayibako chikotimokere weekend ngayichiko sorigete chira chiko bachiko wako bali banje te golf migango ya ino no ira enyorera asabantu bachi waka golf chaino anyway timati waseno watakere ali tukule Juma wase itukule Juma uchakire pechi ya 13 goika pechi ya 15 abasani bagokwanerwa abasani ao akina Ndochega akina Harmonize akina Snoop Dogg abange sana bakwanera igali tukulia lero ngayibago chikoba akina Eric Omondi akina Zuchu na wokwe manya akina Kabibi Baha edongira lero igogunga World Potato Day litukuli yasi litukuli byasi enzengi anyway mugano ino uraze beji emerongebere na kane senga seti liga ya the Daily Nation chinse migano negurwa sense ya Algeria unegeti yachoko ekemo kyabeteke goti yachoka karoro nagotiga abantu ne chinguma mugano ini gora sebeji emerongebere na gatano nalimo igando che ebyasara mitangasira echitenda ao nechi obituaries today being a Friday bantu nabange sana bakweni bitatuligereria so bwenge nkikimulikira se Chigosoli Dudus Chigosoli company ya Kamari ya SportPesa ya irane ile emeremo ya Butambe nyuma yogo tuguterwale muzi yo by the way na choru mubunge I think Kasarani bono ya iranire naende license baire gekogenda goika June 2023 bono jitimu karogende na bajira tora basemelinga SportPesa ne chigo chi sponsor igobona nga SportPesa iranire asa mangana ali betting nere ujumbe ro akorwa chisiko club ya Chelsea bono nigo kerase chimbero chigo chikonyora chinguru chomogosolia Pierre Emerick Aubameyang kuruense ya Barcelona olengo mogosoli mukuru we timu ya Arsenal so kolengana nomo coach timu ya Chelsea Thomas Tuchel abatebanga gakonyora chinguru cyo mogosoli iyo bas Chelsea itakuwa ni moto wa kuotea mbali timu ya Tottenham Hotspur siga bakura moto niliyobukuru kwa Antonio Conte yote baganga tagete giye ko ene kyange timu yingo kolere buyeje maiga yo kogenda makali ne timu ya Chelsea weekend ya eta ekeroba bekana chigoli bere ya sibere nabo igomba kolete uchambuzi ende merubili ende gose Chigosoli ao mageka kabisa ye page yenga seti yeye bakatebanga extend school term or reduce fees parents now petition Magoa boli bono bakatebi Magoa nga menta matuka akase tamwe gosoto na jere fees ngakiyagere fees ya tamwe bana mbara bera zo I was arguing against ekyo ase dotaragenda dondo I was arguing against kinagamba no mwalimu yo momo nebu school yemo akantabinga definitely serikali teko twara option tatiga comment sukia matuko ekero madumna private schools yabana chindagira nchire bakorwa batatu megeta sama tukali tokonyara washi mwingi ndagira teligo sare kendagira no ere naende na matukali unless ya matukaji comment wale equal to the number ya matukali batajite school then bible limba kwagiwa about endagireli lakini jikote bunga bono ni kupiga tu ikisonga lakini asekale ndi crash program bible basumbukire sana ECBC but I celebrate bible bonsi ECBC betingire mpaka ba manage I remember some of the allies ba Kenya kwanza
bagotebanga bagochiko Kenya kwanza gekoiro burai CBC taondolewa lakini I had Daktari William Ruto the president elect ogotebanga eretari gotebeye masemo nga CBC gochikorusigwa igo arajikuyirigireria kolerwa maonchoreri make elinda baibuli na barubu ebirengereri byao bigwekane bwana Professor Magoha alisema inapigwa ikisonga kama ni kulia unalia lakini ukitembea lakini CBC is very demanding very very demanding omwana gocho kosabenzu nkwanya kunyelire kinithe kirore tu mwana yesomere practical anyway acha serikali ifanye ya kwake kweli kabisa. Dondo tuingie Dondo leo tunaingia Salga Nakuru asa abuna azezi count of women. One time I was driving nguru Nakuru asa abusal gana sigete palero mweya iga na ni accident ngo bajire sana Salga and that is why ko nyore mego baga ko ndeko ba because to realizing gali accelerated because asa very flat gali slow pump pare ngali gali ko bwate inye gali jia rosi kwa matuka to ko zingo gendero majete gadiri ko gora no ko ge ko choba uchi go shtuka goli ile speedometer kwa nyore go 150 ora gwaje gutabana kitambo gutabarana eliye terere kiasara bate gutabana anyora ngo mujando ko bwatire anyway Salga Nakuru yanda ko buri brigadier umukungu igakunywa muno musacha orusi gusoba alika oretu utigaise na ngina pi ochengenya aso musacha muretire oyibanchanire basikanire babere genteke mate chira njire bakulira na chiabo bataragendera bano bali benyangi batarachikulira na chira chiabo ukora aliere na bali chira balirerana preliminaries by the way bana zime zime pira ngo bachiro yani uko qualify gendo gete kwamanya kuchikogenda the real thing ngo maite ngwanje sana ngakieme chando nche bono naye ndoche tingo chinande ko twara botutuka nubonde nande bwo kogenda mbali na machikali tobegete kiali basi naende gara chikagoko ngeyo yonge bigibigi bigibigi matekere kwera na libazi yegwa kanze buye banga kero kendo gotema go kwera magarabara akenze anyway omonkwano yobono onyoriro musubati abusali gatoko kwanera Nakuru nyoriro musubati banyomanire nyuma yo kubeka machika yabo gwanchana gotipitisha ngabono ntunto isaine ko bomukungu no musacha introduction cyakoli rusobo moino na moina bayiboli bonse bamanyire abana tiga basuke bosyo ayetate ndugu yana no musacha kwatigira bayiboli bawo na nje tigantiga abana gaiga bono tiga tobege nteke marakinto basike which is okay igo chire kanyo lire 12 ohikire onyora babekera mache buyakirege ntabangire iyo muzubatu ina my responsibility cha yara amanye tamu bangete buya arobereti so what happened ndio mungwano yakachakanyole mirememe yao lakini keranyole mirememe yao kwenye taranye chaka igatakire kwenye chaka the following week lakini rende in the process yo kwenye kubwatie miremeye ngora ali Salga imeana Nakuru akuna kuyibwati rende kumanya kigenderete egabidi emarogo bikagenda oroboti atigite nyomba kagwaida nkuira nari bunakwira na butambe akagenda akababuna nari chwa akakanyorwa akaranga tingo turabeli butuko naga azende tindo jibinse bunere tigambere giga igaso musandi one jengera yora litugoli yange kujibone kero lisanza mukanete kungoko mwagere simi chisenye nenusu jabo tuko ko yebwata ngai wacha ngaya tingo ja konyara go ikabo no monyogiro beira age sunte kya beire tukoli mondi ora yeremereria ndemerelinga kinkole mereli njibweka igiga ngakiuguntiga njibweka iyo linje bono ntebingi bakagiga bwasule bono nya ko boire bocha kurusalga baka na yo saine yabo tuko ko matebi no karatige sarakazi chia yete konyarekana tigango chane mambi mukungwa kabutole simi ageka na kabutole simi kiege wana wante yakanye butora mambi mugakia mungoro lia kaende gasiria kawaida akaira na saa 10 kumbo mukungwa abo gete saa 2 gachise biri cha mambi akagenda etown akagore kiburi kiya akabunge nyomba akagenda sobo mungwano lio chire saa 10 agaikaransa sikaga nyeto mukunga nkwira nare kero kende akabunge kiburi kiya gekoro ko mujano ro kenyora
ikike yiko kiabekwa. What happened? Mungwana ulia kamuganyo mukungo tajiti gocha. Bwairire bonda bwatia sakurara rirara ritugo musani wa ene bono chira bwa yata bwa sakurara. Tabune tinyomba kanda so musani ya karara. Mahambi kubogo kia abamurata basani bagosekanga. Usunyuko bune nyomba ya obwa gajete. Akaenda gachikoliyo mukungo olibo so. Bakaira na nere gocha. Ona kuba ko nagoso. Kuba ko nagoso ngo bagizaki bago jaka motebega ya bure kabisa. Ngoji ko riyo mukungu bora nga kwarari sikore nyomba naye bwagajite ikigayiga. Kumuruzeti so baharia ngako bungirete. Ono muntu banda kwake discipline kwazo bako. Ungeenda kulala kwa jirani. Ina kugore dindo da kene. Yeah. But yande vente kama ila dudu storwa. Story by the yango yisa. Anyway. Umaye tabanta bange na ubako gera banga inwa. Eh? Omuntu koeresire kene mwana wote blinga kagiti andi botinga ki kunye urunde na bwatekere no mugutano ole busy. Mikutano kiye lero regerete bakajize jijisa gapi. Bono next time mungi muntata ko ngainera wote binga ki na onde sika muntata no kukwana kikita sikaiga ngoso watu gocha jomba. Abanta bangera ubako gera banga inu by the way. Especially abakungu. Bagera banga inu. Appreciate the fact ngo muntu kwinyoro wate ngaki muntu libaga ko chikogesa nganye yamote bingo nyorunde bikiandanyo rumatukonsi. You have communicated. Kwanyo walalia ngoi mole ko mokwanza ngake zimina kwane. Oh no, insecurities. Yagira bata bage baitire bitebiga. Ngoi mole ngake zimina. Gakire video. Bantu bale bata. Video call. Onjo kana niezi. Torwa. Diga. Ya mo no mundo ana gyota mo kina. Ti quando te le corrido, toga no te le corrido a che video corriamo corriale. No le gazeti. No va era bata acababa full. Ande va comentaba ndunga. Ya next yo ne video corriata de cara soka ke. Monjo karane yezimia. Anyway, yo le gazeti ya Taifa Leo manyaya mnaenda manga sinjera weekend. Gazeti ya The Nation imanyia manga mu kitu ya Friday. Unjukala ni video. Ya kola leo mimi ndo tarambole. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria